pitas ng Dayap. Yan po si Mudra Bells. Kumukuha guys. Yan, nahulog. Yan, ang lalaki guys. Oh. Masarap po yan. Bigyan ng bagoong or tuyo. Sarap na pong iulam yan guys. Yan. Yan po yung bakuran ni Uncle Nestor. Yan po, kuha po tayo. Kukuha na si Mother. Yan. Pulot siya. Tingnan nyo naman guys. Ang dami-dami pong bunga niya. Last day po guys, madaming nakuha niyo yung pinsan ko. Isang plastic po guys. Yan guys, kalamansi. May kalamansi at may Dayap din guys. Oh, look. Yan po guys. Dami na nakuha si Mudra Bells. Dayap. Parang lemon siya, Wanay. Lemon to no? Hindi iba. Dayap. Kuha po tayo guys ng Dayap. Hindi ko alam kung lemon to, parang lemon din. Dayap. Tapos lemon is isa ba guys? I don't know. Aray? Masabit. Madaming Jermaine, kino pa? Kuha tayo guys. Yan. Ito na, may nakuha na akong isa. Yan po guys, kuha tayo. Dapat yung may anggad dulo to para hindi mabulok. Oh, see? Kuha tayo ng lemon guys. Your hair is very beautiful. Masabit. Ang daming tusok guys. Yeah, ang daming tusok yan. Ow! May kalamansi. May bunga. So guys, kuha tayo. Dahil pang bunga. Nahuhulog doon, sayang. Kunin ko. Ito. Makaturok. Madaming tusok-tusok. So, where is the walang plastic. And Ilalagay na ni nanay doon sa niya. Uwi na sa bahay. Maglalaba siya. So, German, no? Yeah, I know. There. Hindi, ang kabalag, oh. Ow, 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 ow. Aturok. Ow, 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 ow. Mang sakit. German, no? Dami, oh. Yeah, I know. There, sister, there, yun. Sister, there.
Sa taas, ang dami. There, sister. Here. Malaya dyan. You know, manini. Hindi ko na ano. Sabi. Hmm.